STGT एबा Selection for Graduate Teacher aboni form fillup online bahai khene abona ang full process phunukna step by step norok tungdi ekdom easy process si online form fillup khaina bagi chung puila thangnai je kono browser thangni Chrome browser thangni abon pore shidiro website tongo www.trbtgov.in shimano ang video ni description link buri ne nok link of direct thangmano जे कोनो ब्राउजार थांखांके ब्राउजार न डेस्कटप साइट खाइना दे आं नक भिडियो नायनानै सुबिदानि बागै उजागा रोटेट खाइना खा मोबाइल न नायदि उरो लिंक दङ ताबो नंना जुम खाइ फनगना टीचर रिक्रुटमेंट बोर्ड त्रिपुरा रो क्लिक खाइदि ताबो नायदि शाखाव अनेक दङ नायदि शाखाव 3 नम्बर नायदि एप्लाई अनलाइन आरो डाइरेक्ट क्लिक खाइ एप्लाई खेमानो नाइदरो येलो कलर के तंगो ऑनलाइन एप्लाई ऑनलाइन है आजागो क्लिक है एप्लाई खेमानो तबुंग नाइदरो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन जरा को ताल के रजिस्ट्रेशन खेने बरोगरो रजिस्ट्रेशन खेने दे पुइला नेम अवन पर ईमेल आईडी अवन पर मोबाइल नंबर ने तलते तंगो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अबु रिफन कोक्रोय अवन पर डेट ऑफ बर्थ ते पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड यांगो टंगो नाइदि लॉगिन तले यूजर आईडी जरा आगे रजिस्टर खाइजाक बरंनि यूजर आईडी दि अवन पर नं पासवर्ड न मुइजो तंका पासवर्ड दि अनि जिन मोबाइल खाइमान के रो ऑटोमेटिक न फाइनाय अवन पर तला तंगो वेरिफिकेशन कोड ईमेल आईडी पासवर्ड रिमान पर नाइदि वेरिफिकेशन कोड रो टाइप खाइदि वेरिफिकेशन कोड न सेम टू सेम यूजर आईडी हिंके TRBT नि ईमेल आईडी न नरक जे ईमेल आईडी अबन नंनि यूजर आईडी न पासवर्ड खाइतो नक जे पासवर्ड स्नामनामन आबो नंगनाय अबन तोला तंगनाय दे ताबुक लॉगिन दिदिरो पासवर्ड पंगने रखे बा पासवर्ड पके फॉरगेट पासवर्ड रिबोतेसन नुजी न्यू स्नामने मनो आईडी ते पासवर्ड और नाय दे ऑल पासवर्ड न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड चेंज खाइमान और पासवर्ड आं पासवर्ड चेंज खाइया अबन आं होमो थांनायका डाइरेक्ट ताबुं नायदि नरंनि जे आगी एप्लाई खेमना आबो जतो डिटेल्स उरो नुकजकनाय नायदि जतो डिटेल्स नुकजखा जरा आगी एप्लाई खाइजाखनके नायदि एडिट अपडेट प्रोफाइल और एडिट खेने मन नङा प्रोफाइल दङ खायाफान कुनंगिया पिक्चर न आं एडिट खेरेने अपडेट खेरने ताम निगाने जे पिक्चर आबो अनेक जामका आगी एप्लाई खेमाने तां नायदि नेने इनफॉरमेशन रक जतो ठीक दे तां नायदि आगी जे एप्लाई खेमाने आनी तो कोनो बोल करै ठीक न तंगो अबनि परे नेक्स्ट भिडियो रो रूटीन ते स्टेप तंगो नेक्स्ट रिमेन परे नायदि कम्युनिकेशन डिटेल्स नुकजंनाय रो निनी एड्रेस नुकजंनाय रो एड्रेस ठीक दे तंग हायदि नुं जे आगी एप्लाई खेमान जदि से ठीक तंग तो कोनो बोलंगला अब नेक्स्ट परे नायदि नेक्स्ट स्टेप फोटो तंग नायदि नि नागिन फोटो बेले जदि से साम हायके नुं अंगजाखा अंके नुंगरो तेसे फोटो अपडेट बुखाइने मानो आंगरो फोटो चेंज खेरेने तबो चूज फाइल क्लिक खाइने फाइल थांगेने नुं बो फोटो नरिनाय रिना दे फोटो रुनान थाखां मुइजो खाइना दे फोटो 100 KB नि बिसिंगंना नांनाय नरक अब एडिट खाइना दे ओइनो एप्स रक बाय एडिट खाइना दे 100 KB नि बिसिंगो आं सिग्नेचर न अपडेट खाइलिया जे सिग्नेचर तो आनि सेम न तंगो अब आं सिग्नेचर न अपडेट खाइलिया सुदु प्रोफाइल न मुंसा अपडेट खाइरिखा नायदि रो प्रोफाइल चेंज सं थांकना पासवर्ड रो चेंज खाइने मानो सिलेक्शन टेस्ट फॉर ग्रेजुएट टीचर फॉर क्लास 9 10 इन दिस सीजन 2022 अबनि तला तंगनाय दे अप्लाई नि तंगनाय और क्लिक खाइने अप्लाई खेदि अप्लाई ऑनलाइन हिनो खना नायदि रो अप्लाई ऑनलाइन नो क्लिक खाइ अप्लाई खेदि ताबुं नायदिरो सिलेक्ट ऑप्शन तंगो सिलेक्ट ऑप्शन नो क्लिक खायो इन रो बबना एग्जाम देनाय सोशल साइंस ना प्योर साइंस बायोलॉजिकल साइंस और क्लिक है दांग सोशल साइंस नो तु एग्जाम देनाय अबन बगा आं सोशल साइंस क्लिक खाइका
tabung na di select eligibility bo norongni je qualification norong max khaina di norong qualification bo norong mili nai de ro click khaina di graduate post graduate 50% na 45% amonor ro max khaina man pore tolana di qualification number 1 ro tongona di name of board ba university ro tripura university di name of institution no college ni mung ro di year of passing ro bo year of pass rong abori di naidero total marks burimano marks obtained burimano percentage burimano ro check CGPA o aro click hene sudu percentage burimano naidi aro tong naidi aro click hedi anga suktei phunuk na nailia joto same no tabuktei from fillup je qualification 1 fillup khemana amo he nungnai 2 bo fillup khainane 3 o kisa alada abo khitam ninke B.Ed ni bila okay B.Ed ni norok B.Ed ni institution rogridi te university rogridi te B.Ed ni address jangnai address ridi West Bengal ni bo address norok B.Ed khai abo ridi te institution government ni institution denkaro yes ridi te NCTERCI aro bo yes ridi te total marks obtained mane percentage burimano highest academic chungjanai abo noro graduation ke graduation post graduate ke post graduate ridi noro last nai di highest academic qualification noro graduation jara graduation bro graduation ridi jara post graduate ridi abon pore submit ridi ro submit ni pore nai di norong ni nai di ro edit application norok jodi se bul le tong abon norok bul tong edit khaine mano norok bul kuri norok kaham kaino fill up khaike direct finalize application re mano finalize application demand pore nai de norok norok fill up khaimana abo thik de tong norok ro tesa nai nei phidi joto thik de tong kaisa ke pori nai nai din rok je fill up khamana abo kono bul de tong na thik de tong abon pore to isa finalize khedi jodi se bul tong back thangoi nai to isa edit khefi di an kono bul kore angoro finalize khaise ne okay ready complete ongkha form fill up tabuk make payment take payment khainane payment khaina na je make payment o click khaman pore na je oro pay hin sujak tongo SC roke 200 jara unreserved category you are broke 300 nangnai SC ST te PH amai rok physical handicap borok joto 200 oro na je credit card khaimano debit card khaimano other debit card khaimano internet banking by make payment khaimano UPI by khaimano norong ni bobo subida au ba norok khaidi UPI be kheke nai di aro ang payment khaya ko norong no system mungsa phunugo ang ta payment khaya ko nai diro UPI be kheke bahai keng nai nai di tolawo oro enter your UPI oro UPI enter khai din UPI bahai aro suine enter khai di abon pore make payment kheke payment complete ong nai norong ni acknowledgement norok oro make payment khaiman pore te se print bu khaine mano download bu khai toni mano download khai ton khen ro computer thangbu print out khaine mano jodi se nor computer thangoi apply khai ke 100 থেকে 150 norong rang bai nai genor jodi mobile nije apply khaina hoi nai application slip no download khaine abonote thangoi computer print khai ke 10 টাকা বা 20 টাকা norong ni rang se bong nai asa khayo norok buji khana hanoi buji hangke comment khai di jara make payment khaimya bro computer thangi payment khaidi jani ATM kurui othoba ATM tongphono rang kurui bengo account rang kurui borok to payment khaimya ke tamo ID te password langoi je kono computer digona je form fill up khaiman dogana thangi narok payment khairi di ge payment khaimani siming ke to su rang nagala apply khaiman su to rang thangala 30 টাকা 40 টাকা 20 টাকা amhai rok senai sudu payment simi khaimani hingke ambai asungno